Hallelujah. Thank you, Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. Oh, my God. Thank you, Jesus. Thank you, Christ. Thank you, the Lord of Lords, the God of Calvary. Oh, my God, Jesus. Thank you, Neko. Te larma le Indian, in Indian in the Galang, when Indian be Jackie York was in Chiran Menkalan. Shayla tell Lodge, Lord, the Tesco Costco, Chayaka, Bakamal, and Chichander Mechukamal, Akonial Aposcondia, Conidial Tinjang Intiling, and La Yetel Lodge, Yen Chipet, Tinching Japan, in Indian cocaine chair, Nijapan Chicon, Nijum negative 63 shares, get 25 comment. So Chiloide tell the long network, Akonial a Yapode, Akonial Lapodi negative one. Ko mechichiera bawo nene ne ti kokien me berada di ne wone no be welling me be lingo betagme bagere itegade en evangelism in evangelism ki min dagge ko be no maling betagme beti dagere ki ti me bi yo permore itegade e wuji no machie akumi ala podi jinni marmo dinde marmo me chino mo chie kwa ja like bo kwa ja like ku like ku ja twani do ne ba ku wo ne ko kien ku like ku comment ku share so ba wo ne ko kien mi share shi comment share like ba wo ne ba ko do ja wo kara dia so ci lo de test ke ye min ngi kon en wala ngot kon ke ngi kon ku ngada ka jin ngi jog den min ban ngi kon ke ngi kon ko ŋɔak tin jak ngas Krith-cinä ka go ka pith I mean ŋɔak tin jak ngas Krith-cinä ka pith the thing that make a Christian space grow tin jak ngas Krith-cinä ka pith ŋɔak tin jak ngas Krith-cinä ka pith ka ngoni tin kien tin de ngas du jak pith din Krith-cinä mo tin de ngas de jak pith en Krith-cinä me en damar lang yewu ne chet ke min che ya appreciate ku cheer ku like ku comment en ngi me tega Facebook tega YouTube mi che jaga YouTube ber ka Facebook mi chagor antar mind tap so bi jag ka YouTube chagor teaching of pastor antar mind tap cause bi jag that is my YouTube tengi ni to one tega tin chi ngi me karo ade chi ngi ku jal ko jal ker ga kot karo tengi ni to one tega tin thank you sister Nyamoch Peter thank you Eliak tega kos ko mi ala podi min ngi kon wale chala kon ne no ngi kon ka ngakin jag ngas Krith-cinä ka pith the thing that make a Christian faith grow min yam dien ngi ni je no jinga da dia tara ka panga da jiro chogo ware uri dio en raje karamo ka yendi al ka pod bangin chiko da kama ke uchira ro do bi char idini je na len char nde char ke ka bran char mol ramo ka pak ngada min chiko da kama. Okay. Thank you, Sister Nyamwach. Thank you. We go along la jana ni chiang lo la jabuji. Akune la jupode. She nen bo she share get one akune la jupode. Ke Jesus. So ala guame me chipol baraje ne rajen chipol la jirom. Ala jirom to raje ke kwi wan to one. Jena ka chogo welkel kwel ban ka chogo wayo ala chogo me chipol ta bara ga ka ta o da kan tigdien kam ko mi chi wo wi pin ba cha ora kwi munni ala po ba min chi ko kam kon taramo ka pak ngade ala min lari ka o chiran chi ala min ni nuori min ko nuori ko to ngwan min mu ni to ngwan kare glaram mi ta ka ngam to do wala gwa ngada mi ta ngam mi di ewo tira ma pang ngada de tira na ngai chenge chan right ke kas ngada ke level ngada te ngam bang ka ngam tel ka ngam nyun ka ngam bum ka ngam di ka ngam cha yapi enanter ma ta ngam ba guru ba ngam tot ko ngam tot ramata ka ngam tot len ngada mi ba ko mi bang mi tel ka ngam nyun ba guru ba bong jin
Christian mo magoro bangam do bomb. I mean magoro bangam do peace. First thing, you have to know the level of your faith. Be per never do. Be a lady. Be a man. Angama bang, angama todd, angama tet. And then take a G. Me take a per never no more. Nany wodi. Nany one and be per never do be a. Me jira me check. Kate mugurke. Me de chubarama barber. Mr. Lama barber a over support. Kador ko bejuku da fajan kon ngain ne panga da ngain ne panga da du en wal ne wan ke ne bi ñu la ngab di mo da ne ka pin mo da ne pin tele ga ngam di tele ga ngam bumbu tele ngam mi direct guy ka na la. You have to know your face level. Number 2, ngain ni je ni xiang re te ga du ngab la da ka nu jigele ci a chugo dire bakel ke ore kritu yi chu ci chuel ki tel chuel te ke lodo eni ngap in letre no ka te ke lodo. 1 John chapter 4 verse 16 and 18. Kano ngai kon ga ngai kon ka ngas kon no gin no ko de ni kon ko de no kan 18 changre no ka chankare ko ka chang ko de dien bar wal ba de tel no re de dwal kan no mi tok dia ja dwal ra ke wo dwal no ngo de Karamadol can rung. You see? Allah kajikele chi a chawone ne shi o jira mucha circumcise. Ki jira mucha chuen. Ki e jira mu kan chuen eninte ke lo dore ko. Enimu eni ngap in ledre inoka. Gwa me nyudo ko no di nyudo ko no ngap te be ledra be ledre inoka ko cha wo ku no. Kuno poinde akop. Mata kon ngado kanyi ko da manu kon. What face do we have? What kind of faith do we have? Another Indian, take a con. Muguru bunga pi menyam ngani je tiga level Indian. Level mo be kula ngaju tiga level mene. Charam take killer one. Be ngani je killer within a killer. Miji rama take ngam metot ageno bu ngam midi. Miji rama take ngam menyon ageno bu ngam bumbu. Miji rama take ngam bang ageno bu ngam metot. Go bakul wam be metot kulu pit bakul wamidi. Raude ngani jeno mitelindo chenga du jebepi diodien lenno lingri ni ko ne changre tagadu jirom cho wal baro ke wo ngabbe ga mi chaling be ga la chole kristo mi goro be ngadu pi dang lingri ni ko dumdu chule ngadi koken kangi cho ko baro re die chana jogo goano di ling ni roine ne tipel ka liem to ara ne ti doa. And while I tell you to want to point gain in here, the point can cut up, maybe we can the la ling to chit commander la cut up again. Melinamo again bring up the road, the chat grade. Melaling, the queen one, Melaling the queen politica, Melaling the queen chawan, Melaling in the mount the goal, Lodo be can the goal the top, not the and roddy and chuck. Jenica Melaling one, Kakidian. Please be careful. Take care of what you always listening to. Mijiram bangas the bomb jang queen jang liang rini ko ke liang dien chama liang ka maka liang dien chama di ka liang ka audio ma cha ka koptin ken ngie jin la ken ngie ti la ngie ri lo ko and then bi ngap ju bi ken ja ka pi. Okay, ngandien lam ne apale ngandien lam no ko na ri ni ko ni chang ri te ka liang dien ka queen dien bi ka ling ka bi ka queen. Joshua 1:8 en warga ngonde ma ci lo to du kala chare de chen kana wa ku bila tin dia tin cha gware de chawa en warga ngonde me right ko ke Joshua en warga ngonde me a ci lo to mi ci jien mi ci jien kaji. Thank you brother Gadet Jim is the watch. Thank you. We are really the foundation of Christ. Thank you for your word. Kala charede. Katoka wani meditate on it. Meditate. Miku meditate. Miku char. Miguji kati ke char mekani ke kuide. In order to implement it in your life. Michari
me ku imitate me ku gwi me ku ta ke wo be la ledre ke go me mi she ko no to ka wa ni meditate day and night kala chare daga can kan war ke wo mi wi cha da can kan war je ni ke wo bila le nu bila ti de ni tin tare gori je go me ka kwimo de le ku chuchong e wo bi le ku chong ka konta ga jo chwa me gori je biro ko bi le bi ti ken wo bitin cha gware ko bi ka ku le ti gori je bi char ga chen ken wa ke wo bi char ga chen ken wa e wo che bi le to do kine na dan mi goro bi ngadu ja ga pi jang ne riet ko kala ku ne ke ka wa kan chang bi ki imitate day and night Didi lam ne apale ka palte ga mizni kana palba med yu chiyo wal baro de jere we ken ka do mi chet ken me chabara bang ne pal ken tin min e yi chu ene me ra ke kwiji ko ke ji ko jen chawo pal me yo fale cha ga cha lo nu ji ko che kan te la ngam to ka te la ngam di mi da na ja ka go me yi chu ban cha ju ko gon gada chine nu chenu ja ko ka kan ken do chawo kwari mi ka ngak edi kwari mi ku ngak de edi an bata kel ke ye amane ne e wo ku ngak du chetel che ja nyotel ngada dien ke ye che ga nyot ko ngada dien pinde chawo ne me chelo long bang ne pal ken te min en wo bi te ka ngak me bi jwad wo me bi ku je to gra you have to pray and fast always Ray joka, Ray nini, gori je bro jaka bitaka tang mini, mibila. Okay? So, a didian. Bakalien, the last one. Ting ke ye ko ni shang ray tagadu. Ji abisa chugu didian wal bar dak. Kachwali yong ko kang ko no ba yarni ye ka ting ni yen ke ye. You see? Ala kong michi wo guji kong michi ma la charo anange. Kong la ja karamu wo kong la ja karamu la jeli me gwa mi chide jatin bi jatin kong la ja ka wud mi tu wi wuni dia la wun dia lu ji la man la ni dia lu ji tele ga lot kiji mi chide ja me gwa mi chide jatin ba bi jatin je no kula wi ji ta na la ga no pen ga bud buni ko kong la ja cho la ja ka wo mi bi jal kiji gwa butin la ja ka jel ala wo but kong wo beti je ba ko chi ba ko la re cheredu re tekadu ajeno ko la ko yong kong but mi chi kulu ben ka kam ko kong ka ni ye ko e wo ye ko mi chi ja ga tieng ji mi chi ji tieng be ja ga je la wo tet ke me chi pite ni ye chu ga me te le ji ye ngwa ro but me chi ben tieng ge ye chu ro ko la chu pite tieng ge ye ka chu te ri chu tieng ge ye ka chu ro ji re jang ni ka chu na ju go na me chi ne ma da ka ne ma ka kong ko jen ngo de ta ba man kurunwa tiang ke ye e jabdu ke ye ko ka bete du beja control beje ger ka beje roi ka beje bodo jen mu ye ko da ka bodo ji jen bi roi ni jen to du bu ni jen bi liang ni jen bi bodo everything that you want to do in your life will be led by the Holy Spirit. Thank you, Esther King. So reita kana me michi kontiang ke ye ngwaro de ye point de jen bi bodo tet ke mele kong wan kong a bu en ramichi tiang ye ko ba je bu a ye ko be ja ga te du bala lele be ji nyodo te la de ti go be nyodo te ngwe ji go te lengi chi go gon te witin chi go be tet ke mele kong ram bu ku but a chen ngai je re bola we re de en ye ko nyal ken pin be ji bu gon di altin gur ku be ba o pointin amen akunyal la jibode mi che joje ne mi jiram bu ngak du jaka bum dang ni ye ko be tiang ni cha me chi peter tiang ke ye chu ngak de bo tet ke chu chong ne ma ke ne ji da ka me la ke ne ni ji re let re ring ni ti mon re ye ri ti mon re ring ni ti mon do ke la ke jor ka to ke nin ke pop ke na ko e wo te ke ye ngwaro my friend mi go ro bu ngak tu bom jang no go ko be me jang ni ye ngwaro da ka bela bozdu konori ci kon bia ne ti bi ne ti ken ko ne cho ci kon bia ne ti
binay tikan kot rit meken kon yekot jakat bosda en wala min ngi kone ka jen ngi jen jak dien ka ngi ka kwinga da e ngadu bi jaka pididi ngai ni pa ngadu level ngadu ngai ni e ka da dien titino janda me ka gwa wi koro da na te Esther tin te nyima na ni motin te kon jaltin lodo kene kon kene ri biti ndam lodo ne plus han da ko de kon ti ju ne ngada dien pa ngada dien titin en dong ta ngam motor I have to struggle by all means ngada ba jaka ngak milem ko kwiye me bang ba jaka motor ko chi de dien ka bang abu yore je bu midi dien ka bang bu ko motor bu ko wo midi me ngada me nyone ba yi ko long ko ba jaka mo bumbu please ngai ni pa ngada du ngai ni level ngada du matie a level dien titin we pa ngada du ngach abi pa ngada du ngach my friend it will determine point ngi du gede mo be determine wone ne a mindien butin ngada dien butin rawde ngai ni ngak du be lere noka out of love is out of God, being out of love is being out of God, because love is God. Tadra re noka a tadra re ko du no na me jene da ko ngi jen wala akomial e yepobe min ni ko nen wala tin jak ngak Krith-cinä ka bepi min nyam den ngai ni level ngadadu ngai ni pa ngadadu di rewde ngai ni je ngadu no mo balare no ka mu witara re no ka chabela dio dien lenner ling ri ni ko ni cha ko cha wa ngabe mi chale chu ling ni ti ko kien mu wi ling ni ti ko kien it will be opposite buwe ngadu bu tani jin ka ngado dien chibi ya ngap ko ling ni riet ko gur ni ngap ko okay e dio dien no mo ngwan dien lenno ko na rieni ko die dien lam ni apal le ka pal te gmin kana pal ba ngin chi ma pal te gmin pal mo be ngadu be jakubu bakali en the last sim ni gi ko tiang du gi ko a jag du gi ko go be jibo a jag du gi ko ko be chen ku bo a jag du gi ko ka be chen ku ba ga tiang o loy du tiang ba ngol dial ba ga tiang mi wi wo gwi mi wi wo liang mi wi ŋɔak wi ka wa cha bi charity la nyin ko a jene de ko ngi die waje ci tanu kon ci minini kon ngwan so eneme ko chiere nda mi che yita che yene ide na ti te gwejeti kwa chier kwa comment chet ko meja comment ku ne na ka kwa like we are ka YouTube mi cha gor teachings of Pastor Anton Mainta ku biaja ka YouTube tong mi jira mi la ta ka YouTube kan gur ni je boka ka pejong wambo go akaji so please lemani yeda mare wo kwa chie I really mean it to preach on media in order to reach so many people so that their faith may grow spiritually and lodani jeno bangi ke media ko ba jag anything one ko bangadien pidre yaka ajena da ko ngeje na ko nyal apoji muguri documente do number jaka line tong mi jaka pay tong mi biya contact ke WhatsApp do baban jagaji janta mo bare alaka wala yene ni ramugorje ba chu jagaje ko chingi chatpok follow me again gora nyok yo ka tiang kirun babar ke top de dia akonyal apodi ke chu jizo kwar medid amen.